Pemirsa Kantor Semangkin Kabupaten Tabanan durung nerima laporan indik penggelimbak kasus penyakit mulut dan kuku PMK ternak sani sampun lalahin sampi ring Jawa Timur abulan pungkuran. Rau mangkin PMK Tabanan ngelintangin Dinas Pertanian sampun bentuk tim unit reaksi cepat URC untuk nyelehin turnamakin PMK Inuca. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Stan Tabanan Dr. Hewan Gede Eka Parta Aryana Ring Rahina Bude Sani Lintang Mausang kantos mangkin durung kepanggih indik kasus PMK ring Kabupaten Tabanan. Duaning asapunike pai ketandane sampun metakitaki ring sajeroning usaha nambakin panglalah pinyungkan punike melarapan reksain lalu lintas ternak inggian saking pante peternak pengepul wiadin rumah potong hewan RPH. Di Stan Tabanan taler sampun nyiagayang tim URC ring suang-suang kecamatan. Wenten dasa tim URC sani wedar ring desa kecamatan ring Kabupaten Tabanan antuk nabdabin pet pradi kepanggih kasus wabah PMK. Tim URC sayiwaktin nyani sampun kawentuk dawa green. Sani madue amongan nenten wantah nambakin penyakit PMK nanging taler nampenin panglalah ring widang peternakan sekadi flu burung miwah rabies. Tim URC rauh saking dokter hewan di Stan Tabanan saking suang-suang kecamatan. Eka Parta Aryanan Latarang tim URC madue amongan antuk nerimo laporan saking krame yening kepanggih gejala PMK. Lianan punika ipun taler nureksain kahanan ternak krame tur ngutsahayang makudang-kudang pangupaya mangde penampen kasus anutin SOP. Asa punika taler ngenenin vaksinasi ternak antuk nes penglalah PMK rau mangkin ring nasional kantun ngulengang ring wewidangan sanis sampun geni penglalah PMK. Raris ring Bali santukan kantun bebas saking PMK durung kedadosang prioritas vaksinasi. Duaning asa punika pai ketandani sampun madue data indik pabuat vaksinasi ternak utamanyane ring PMK Kabupaten Tabanan. Anut saking data ring di Stan Kabupaten Tabanan kauningin populasi sampi sani wenten langkungan 50 talian ukud. Akehan kepanggih ring Kecamatan Baturiti, raris populasi kambing wenten langkungan siwan ukud. Akehan kepanggih ring Kecamatan Pupuan, selanturnyane populasi bawi wenten langkungan kalih likur talian ukud miwah kebo 50 sia ukud. Manik bisnis Bali Nguningayang.